bazar thlir tu te chibei ule November ni som paruk ni lai ni ani a khovel chanchin tharbeng ver tak tak ilongai thlale te ang Russia chuan nimin khan Ukraine ram chu missile mangin na zokin a beile ta a Ukraine ram kho pui ber Kyiv a chuan civil mi te chen na in engemaw zat an bom chia a Kyiv mai baka Mykolaiv Chernihiv le Zaporizhia te po missile manga be ani bok hetianga Russia in Ukraine ram kho pui sang missile manga beile ta ka hian Ukraine ram hun sang power supply an nei lo chunjom ngal ani mani loka Kherson kho pui atangin Russia sipai te chu za thlak takin an in thiar choka nimin khan Indonesia ram kho pakhat Balia G20 ram shroi tu te meeting nei lai mekin Russia join missile mangin Ukraine ram alo run le ani Kyiv kho pui mayor Vitaly Klitschko chuan an ram kho pui bera Pechersk district a chuan chen in pathum chu missile in an ka fu ti asoya missile engemaw zat chu boruwa kan omlain Ukraine sipai ten an lo kap thlani in na soibok Kherson kho pui atanga Russia sipai te an in thiar chuwa wanga mipuite lawman aw mek lai le Ukraine ram kho pui danga po Ukraine in indona hna achang ni asoya an lom em lain Russia join missile mangina kable ta thut mai ani Kyiv kho pui mai ani lawa Ukraine kho thlang lam Lviv kho pui te kho chaklam Kharkiv te po missile manga ka ani boka maseni zanthleng khan thi le hliam chungchang report om lo thung Ukraine ram president office deputy head Kirilo Timoshenko chuan heng missile te hi Russia sipai te ka chuang he ni thu soya Timoshenko hian Soviet hun lai sak in chonga asang kang khul hlo lai thalak chu social media a share ani Timoshenko chuan hlau omala kiang lo mun hima omzel tur ti in thu chwa asiam bok Russia in Ukraine chimlam ma chho san hnuwa Ukraine sipai te hian lai pui mangin Novakakhovka le a che vela Russia sipai te an kap chunjoma Russia sipai te chho san mun tam tak an op ngal zel boka tunhai khan Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Kherson kho pui che vel to in indo top na chu in tran ta ti in na puanga ma se chu tiang ngot chu ani don lo ni in alang Zelensky hian Balia G20 summit hi online manga chimin thu asoya indona ti top hun ani mek ti soin tun hi Russia indona cho ti top hun nin ka hria ti top ngei po angai ka hria atia tuna kan ti top chuan mi sangtam tak nunna kan chanhim theidon ani ati Zelensky hian G20 summit a telte hna thuwa soya hian Russia soitel velo ti hriat takin G19 ram hroi tu te ati deuh seka angai om thiam ve hle ani heti la hian United Nations Noya Office of High Commissioner for Human Rights OHCHR chuan an report ti chuakin Ukraine rama indona hian Russia le Ukraine te chuan an mi man te an ti du da thin ve ti an soi Ukraine rama om OHCHR official te chuan Ukraine le Russia rama prisoners of war POW za ai tam ve an komna indona wanga an mi man te ti du da le soi sak konga heng ram pani te hi indem tur chuang nam lo ni in an soi ani Russia le Ukraine ram te hi Geneva Convention thutuk na nga tur in tiam ram ani ve chungin an bo che ve ani Ukraine sipai Russia in an man te an komna tangin POW te hi uikol tir an ni a electric manga sok an ni a mi pat me chen na konga khwai kheman ni ti hriat ani a chemte a vi an ni a cigarette ling manga de an ni a an ban le an ke hlina khai an ni bok Ukraine lampo in Russia sipai an man te chu hreom takin an ngai save tho ti hriat ani a truck hnunga sarok veka phur an ni a an hnung an khir saka electric manga sok an ni a zel tang ron lut tharapiang te chu voi engemaw zat vuak phot an ni zel bok ani Arizona State Governor in thanna chuan Democratic Party candidate Katie Hobbs chuan Republican Party candidate Kari Lake an he tange nge Lake hi kumsang ni som ni US President in thana Donald Trump chak angai tatu jinga mi kha ani a Arizona Governor in chuna Hobbs chak jok ti ponani hnuwa po in than result chu adik tok lo ti in ama vote tu te vote engemaw za chu chiar telani ve lo ni in na soyani Governor atana thlantin Katie Hobbs chuan heti khopana sa kanin beichung hian kanin beina aina sa hian kanin mamo ton veka min vote tu te chau ni lo mi zong tan na ka thokang ati President Louis Trump chuan leki chaklo thuwa riat vele Katie Lake hi an rokani hi atia Democrats te chuan result ti ching penan du wangin vote chiar an ti muang lui ni in na soibok
House of Representatives in than result ala chuak kim theilova Republican lam hian si jani som panga an la towa Democrats lam po in ma an son chak viawa si jani som pakhat an la to ni in CBS News chuan an tar langa tu zokin nge si jani som pariat latling ang ti chu soithiam har chole ta hle ani US midterm in than campaign lai le vote shir ma a Republican lam chak viau turarin na angkha thleng talwa kumsom ni liam ta tangin US midterm in thana White House Rural Lai Party an che thatber tum ani ta dai zok ani United Nations chon nimin khan khovel puma mihring tluk le ding on riat kan tling ta ti an puang tluk le ding on sari kan tlina tanga kumsom pakhat na tluk le ding on khatin kan pung ni in soyania kumzabi somni na mihring kan pun chak thut nu khan khovel mihring pun na hiat niam le tial tura chut ani thung UN in an clear lockdown chuan kumsang ni somthuma khovel mihring dam lai hi tluk le ding on pariat point panga kan ni dona kumsang ni somnga chuan tluk le ding on pakua point pasari kan ni dona kumsang ni le za chuan khovela mihring tluk le ding on som le point pali om to turin an chut ani khovel puma mihring dam reizong apunga kumsang ni som pakua khan khovel mihring te hi chorwalin kumsam sari panhi le thlariat dam thleng anga chut ania kumsang zakwa somko khan mihring dam reizong chu kumsom ruk pathum vel ani thunga kumsang ni somnga chon mihring dam reizong chorwal chu kumsom sari pasari le thlani ni tura beisei ani bok thiamna sang to a naupiang hlim thi na atlem zela ni tin mit thi om ma se naupiang anom bel zela mihring dam chen rei zel boka mihring kan pung zel ani even chon na kuma hian India chu khovela mihring tamna ber ramani to don ti apuanga China le pel don ni in an soya heti la hian khovela mihring pun tamna ram somli paruk chu khovela ram changkang lo berber an ni antibok FIFA President Gianni Infantino chuan Ukraine rama indona chu World Cup lai tala tobri turin nangen Bali a G20 ram shroi tu te in mu khom na Infantino chuan thu soin World Cup khel chung thakhat chu in do cholani theinan inka hai nei theini se adu thu soya chu tiang chu theilawani poin in biang na nei ni theinana malak na hunatan World Cup lai chu man ni se adu thu soyani Qatar World Cup thlen hun an hai zela tun chotni lom tur hi an tran hun alo ni tareng maya organizer te chuan tun a hian World Cup en na ticket an siam makta duai thum le nuai khat zinga makta duai ni le nuai kwa chuan shal zo to ni in an soi heti la hian tun kar thotan ni khan Qatar police te chuan doha khopuya ticket shal chuana hmuna able ka ticket leile shal tum ramdang mi pathum an man ti an puanga khoi ram mi nge an ni ero an puang chiang lo thung heti la hian khothlang ram te chuan Qatar World Cup organizer ten video an ti chhuat thara chuan fan lem tam tak an hmang tin an soi sel he video a hian doha khopuya World Cup fan te tana mun nom tak tak te ti lan ania heta hian ram sang sang fan te chuan an ram flek kengin doha khopui mun sang sang a hlim mel takin hun an manglai an tilang ani he video hi TikTok channel pakhat Qatari living a ti chho ania alo en tu khothlang ram lama fan te chuan organizer te hian an ram an thoka omram dang mi te chu foreign fan angin an cheivel mai ti in an soi sel ani bazara kan ron talan to thin angin kumin World Cup thleng tu ram Qatar hi ram te takte Saudi Arabia tanga Gulf tuipuya thlerkar in kho chuak pakhat ania mihring makta duai ni le nuai ruk chau omin heng zinga za somriat hi an ram khopui ber doha an cheng ani mihring makta duai ni le nuai ruk zinga za som pani vel chi hi Qatari an nia abak za somriat vel chu ram danga tanga pem lut an nia heng zinga tamber chumi pa nupui nei lo na thok tura lut an nia mei chia po ina ompuyanga na thok tura pem lut anom ve bok Asia khomwal pui chimlam le Africa khomwal pui kho chaklama tanga na thokalu tan tambera hetianga tlem jok da yani wang hian Qatar rammi le sadik takte hian anraman na thoka an chorte chuna satakin an ti du da ni in soi ania khovel poina demron na chan ani me kani Qatar rama hian emir chu lal bera political party an thiang lova mi puite chuan an du zong an soi thiang lova an lung oilo na an lan tir rem hek lo khovela ram hausa berzingami GDP per capita zonga ti a ram hausa pathumna ania khovela oil nei tam pathumna ani boka oil hral na wanga ram hausa ni thei ania Ukraine rama indona wangin an oil hral chua apung le zola tunla hian an hausa le zol meka
chuti lai chuan oil chawa in hat ram an ni wangin an hausak na ero akal khat hle thunga infiam na lama sung don na kalpui tumin world cup po an thleng ta hiala ma se world cup an thleng tur hian soisel a hlo na sa hle thung ani engpo ni se thil danglam taka thlenga ni lo chuan kar le lama chuan Qatar a hian khowela football khel ro pui ber chu an khel mup don ani bazari lo thira wangin kan lo me